mbahaye ikaze mwebwe mwahisemo makuru ki TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda, n'amakuru iwacu iwanyu ndetse no hirya no hino ku isi. Jewe nitwa niyo dushima Dieudonne, ngizi ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kwibandaho. U Rwanda rwatsinzwe urubanza rwari rwarezemo ubwongereza kwica amasezerano ajyanye no koherezanya abimukira. Naho Abanya Kenya batangiye imyigaragambyo yo kwamagana iyubakwa ry'ikigo cy'Abanyamerika cyita ku barwayi ba Ebola muri iki gihugu cya Kenya. Mu gihe kandi Iran yamaze kutangaza ko imaze gusenya ibirindiro by'ingabo za Amerika bigera kuri 28. Aya makuru nandi ntababwiye ni mukanya ku buryo burambuye. Reka aya makuru tuyahere kwa rebana n'u Rwanda. Mu itangazo ryashyizwe hanze n'urukiko mpuzamahanga rw'ubuhuza kuwa mbere Kamena 2026 rwavuze ko ku bwiganze abacamanza bemeje ko ubwongereza butagomba kwishyura u Rwanda amafaranga rusaba, kandi ku bwongereza butarenze ku masezerano bwari bufitanye n'u Rwanda. Ni mu rubanza leta y'u Rwanda yareze isaba kwishyurwa n'ubwongereza miliyoni zisaga 100 z'amapaundi zagombaga gutangwa mu byiciro bibiri, ndetse na miliyoni 6 z'amapaundi z'indishyi z'akababaro. Aya masezerano yari yasinywe mbere yarimo kohereza Kigali abimukira bageze mu bwongereza bitemewe n'amategeko. Leta y'ubwongereza ikishyura ikiguzi cyo kubabeshaho. Urukiko rw'Irahe mu Buholandi ruzwi nka Permanent Court of Arbitration rwumvise impande zombi mu kwezi kwa gatatu ku matariki ya 18, 19 na 20. Ministre Dr. Ugira Shebuja yagaragaje ko u Rwanda rwifuzaga gutanga ubutabazi ku bantu bari mu kaga nk'igihugu kizi igisobanuro cy'ubutabazi. Dr. Ugira Shebuja, Ministre w'ubutabera w'u Rwanda akaba n'intumwa nkuru ya leta, yagaragarije urukiko kandi ko u Rwanda rwatangiye kwitegura ababimukira mu mwaka wa 2022, bityo ngo igihugu cyatakaje amafaranga menshi muri iyi myiteguro. U Rwanda kandi ruvuga ko ubwongereza ngo nta nteguza bwatanze yo guhagarika aya masezerano, ahubwo ko ari icyemezo u Rwanda rwumviye mu bitangazamakuru. Uruhande rw'u Rwanda rukemeza ko ubwongereza bwagombaga gutanga amafaranga yo kwishyura muri ayo masezerano nk'uko byasabwaga mu gihe habayeho kuyasesa. Abunganiraga ubwongereza muri rubanza bavuze ko leta nshya idakwiye kwishyura u Rwanda nk'uko byari biteganijwe mbere, kuko ngo uwo mugambi wahagaritswe kandi ngo nta mpamvu yo gukomeza gutanga amafaranga atazakoreshwa. Bahakanye kandi ko ubwongereza bwarenze ku masezerano bari basinyanye n'u Rwanda. Umucamanza umwe muri batatu baciye urubanza ni Professor Mohamed Abdel Wahab, yagaragaje ko yabonaga nawe u Rwanda rugomba kwishyurwa kuko ngo ntaho bigaragara ko rwemeye ko aya masezerano aseswa. Gusa abandi bacamanza babiri bemeje ko nta mafaranga ubwongereza bugomba u Rwanda, bityo ubwiganze buratsinda. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolanda Makoro ku rukuta rwe rwa X yagize ati nubwo u Rwanda rwubaha icyemezo cyafashwe n'urukiko kandi rukaba rubona ko iki kibazo cyarangijwe burundu, turagaragaza ko igitekerezo cyihariye cyatanzwe na Professor Mohamed Abdel Wahab kigaragaza ko ibibazo mu rukiko bigoye kandi ko bishobora gusobanurwa mu buryo butandukanye mu mategeko. Harimo nuko ngo ibiganiro byo mu mwaka wa 2024 bitahinduye ibyari byaremejwe byo guhererekanya amafaranga hagati y'ibihugu byombi. Yagaragaje kandi ko u Rwanda ruzakomeza gukorana neza n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga ruyobowe n'amahame mpuzamahanga n'ubufatanye bufatiye ku nyungu z'impande zombi. Umugambi wo kohereza mu Rwanda abimukira bavuye mu Bwongereza watangijwe mu mwaka wa 2022 ku ngoma y'uwari Ministre w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson. Uwamusimbuye Rishi Sunak nawe yakomeje ibi bikorwa byo kuwushyira mu bikorwa, ariko mu matora ya 2024 aratsindwa. Keir Starmer wamusimbuye yahise atangaza ko ayo masezerano apfuye kandi ashyinguwe. Dukomereze aya makuru kwarebana n'ubuzima. Abaministri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byo muri Afurika barirwa muri 50 bahuriye i Seoul muri Korea y'Epfo mu nama iyiga ku bufatanye bw'ibihugu bya Afurika n'igihugu cya Korea y'Epfo. Ni inama ya mbere ibaye yo kuri uru rwego. Iyi nama yateranye bwa mbere ifite insanganyamatsiko iganisha ku mikoranire ihuriweho n'impande zombi, no kuvuga Afurika na Korea y'Epfo, mu gushaka ibisubizo birambye ku bibazo byugarije isi. Iyi nama igamije kubaka umubano uhamye hagati ya Repubulika ya Korea ndetse na Afurika hagamijwe kwagura ubucuruzi, ishoramari,
ikoranabuhanga n'iterambere rirambye binyuze mu kubakira ku nyungu zihuriweho. U Rwanda ruhagarariwe muri iyi nama na ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Iyi nama kandi yitabiriwe n'abandi bayobozi batandukanye bahagarariye Afurika yunze ubumwe ndetse na Banki Nyafurika itsura amajyambere. Ku munsi wa kabiri w'iyi nama biteganijwe ko abaministri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bya Afurika bisaga 20 baza kwakirwa na Perezida wa Korea y'Epfo Lee Jae-myung. U Rwanda na Korea y'Epfo bisanzwe bifitanye amasezerano y'ubufatanye harimo ay'ubujyanama mu bya politike ndetse n'ay'ubufatanye muri gahunda y'ikigega cy'ubutwererane n'iterambere ry'ubukungu yashyizweho umukono mu mwaka wa 2023. Dukomereje ku makuru avugwa mu buzima, ba ministre b'ubuzima bo mu bihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba bahuriye mu biganiro bigamije guhuza ibikorwa byo gukumira icyorezo cya Ebola mu karere. Ubunyamabanga bwa EAC bwatangaje ko iyo nama yo ku rwego rwo hejuru yari ikenewe kubera ikwirakwira ry'icyorezo cya Ebola cyane cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no muri Uganda. Iyi nama iri mu bikorwa bigamije gukomeza kubaka ubushobozi bwo kwitegura no guhuza ibikorwa hagati y'ibihugu byo mu karere hagamijwe guhangana n'icyorezo cya Ebola. Ministre w'ubuzima w'u Rwanda Dr. Sabin Nsanzimana we yasabye abanyarwanda bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Uganda kubahiriza amabwiriza yashyizweho mu gukumira icyorezo cya Ebola. Dr. Sabe avuga ko hashyizweho uburyo bwo gukurikirana abanyarwanda binjira mu Rwanda bakamara iminsi 21 bakurikiranwa n'inzego zishinzwe ubuzima imbere mu gihugu mbere yuko bakomeza imirimo yabo. Gusa ariko agasaba abanyarwanda kuba maso bakirinda ushobora kuza mu buryo butazwi akaza aciye mu nzira zitemewe. Dukomereze aya makuru kwavugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo. Turerekeza mu gihugu cya Kenya. Abaturage bahitwa na Nyuki muri Kenya batangiye imyigaragambyo yo kwamagana icyemezo cya guverinoma ya Kenya cyo gukomeza umugambi wa leta zunze ubumwe za Amerika wo kubaka ikigo cyita ku banyamerika bandura Ebola muri Kenya. Guverinoma ya Kenya yemeye umugambi wa leta zunze ubumwe za Amerika wo kubaka ikigo cyakira abarwayi ba Ebola ahitwa Laikipia muri Kenya n'ubundi. Iyi myigaragambyo yabiganjemo urubyiruko yazengurutse mu duce twinshi tw'umujyi wa Nairobi. Abigaragambyaga bagendaga baririmba bati ntidushaka Ebola iwacu. Ni imyigaragambyo ibaye nyuma y'iminsi 2 urukiko rw'ikirenga muri Kenya rutangaje ko rudashyigikiye iyi gahunda ya guverinoma. Leta zunze ubumwe za Amerika zavuze ko zigiye kubaka iki kigo cyo kwakira abanyamerika bashobora kwandura Ebola bakajya boherezwa muri Kenya aho kugira ngo bajyanwe iwabo muri Leta zunze ubumwe za Amerika. Ni umugambi ariko utarakiriwe neza n'Abanyakenya kuko bavuga ko igihugu cyabo kidakwiye gusuzugurwa bene aka kageni. Ministre w'ubuzima muri Kenya Aden Duale we ku cyumweru gishize yatangaje ko ikigo cy'Abanyamerika kizubakwa muri Kenya ngo kizavurirwamo abantu bose atari cy'Abanyamerika gusa ahubwo ngo kizakira n'abandi bose bashobora kwandura Ebola. Dukomereje ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Igihugu cya Iran kimaze kwangiza ibirindiro by'ingabo za Leta zunze ubumwe za Amerika birenga 20 kuva intambara iki gihugu gihanganyemo na Leta zunze ubumwe za Amerika yatangira. Iran kuva mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka yagabye ibitero mu bihugu bisaga 8 mu burasirazuba bwo hagati. Yangiza ibikorwa bibarirwa mu mamiliyoni y'amadolari y'Amerika birimo ubwirinzi bw'ikirere bwa bimwe muri ibi bihugu. Mojtaba Khamenei umuyobozi w'ikirenga wa Iran yatangaje ko iki ari ikimenyetso cy'uko uburasirazuba bwo hagati atari ahantu hizewe ku ngabo z'Abanyamerika. Leta zunze ubumwe za Amerika nazo zigambye ko zimaze kurasa ahantu harenga 13,000 muri Iran kandi ngo higanjemo ahakorerwaga intwaro za kirimbuzi. Mu bushakashatsi ivuga ko yigenzuriye yitonze, BBC yavuze ko ibikorwa byashegeshe ingabo za Amerika biri mu bihugu bya Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Iraq, Jordania, Bahrain na Oman. Byose hamwe ngo bigera ku 28 by'ingabo za Amerika. Dusoreze aya makuru kwavugwa mu mikino. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'umupira w'amaguru Amavubi yatangiye urugendo rw'imikino ya gicuti 2 igomba kuyihuza n'ibihugu bya Comoros ndetse na Tanzania ku matariki 6 n' 9 Kamena ikazabera muri Morocco.
ni imikino iri ku rwego rwo kwitegura iyo gushaka itike yo kuzitabira igikombe cya Afurika cy'umwaka utaha 2027. Perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa Shemangoga Fabrice yavuze ko u Rwanda rwahisemo gukina na Tanzania ndetse na Comoros hagamijwe kureba urwego ikipe iriho n'ibyanozwa kugira ngo yitegure neza imikino y'amajonjora y'igikombe cya Afurika cya 2027 izatangira gukinwa muri Nzeri mwaka 2026. Tabashimiye cyane mwebwe mwese mwahisemo Makuru TV. Uyu ni umusozo w'amakuru twari twabateguriye, n'amakuru iwacu, iwanyu ndetse no hirya no hino ku isi. Jewe nitwe niyo dushima Dieudonné, ndabifuriza gukomeza kunogerwa n'ibiganiro bya Makuru TV. Muhahe muronke, bye.